KSA Inglong Photum Patumi 6 schedule aja Kongkacherai Kom Jia Puthakache Songpon. Patumi Karbi Students Association Matithi Hek Pen KSA Inglong Photum Peace and Awareness Rally ke Padopon. Lagi ke damtanga ningkana son 24 plus organization lapen APHL sia song atum kache song ason si. Patumi Inglong Photum ta difu pen habar ke hat an bike rally Padopon lo. Bang solong pinangan armu cetong dunlo, lapen son phot ke mangalam tanang pachini dunlo, lake immediate implementation of Article 244A of the Indian Constitution, no trading license to non-tribals, stop nepotism culture in job appointment under Karbi Anglong Autonomous Council, no land patas to non-tribals, delete all the non-tribals from the voter list of Karbi Anglong Autonomous Council, Pula son phot he PN ponsi ongdong KSA klembang phuatum peace and awareness really asai misen pen pachun ponlo. Dak tu timur. Hei, nah, apa? Tunggu program lab lo ke ya. Itu prank hong ni bolon tak? Pini Karbi Lochornya Songpen Peace and Awareness Rally Kopi ajo ini segi padu nang kok maklutang te apang si kadok kawiarat taka chini nang jigi lalo ini tum Karbi arat ngati inglong suara kari aningkan ko an penili tum kachisong emprek penceng lok kaprek isu muka bon tame apong ang government lewang kami halaso itu makimang ikipachun dia pang akimat habe langdam pelutang ke direct central government state government pen direct interference do pen itum hanang kiber di mana body pick nasi non bisa lalam itu cetangan sinang Karbi Anglong arar kari mate bharat kicharia lolong itu hanang kitok piang article 244A tame ini tumhan ningkan tikep sosial lokachisong tabon tame ini tumhan ikipachun PG alam ke central government non state government non lapen Karbi Anglong Autonomous Council kacari abang kiatum inisiatif ki NA join pini ilitum constitutional ong kitok dera kita mela bangso article 244A ningkan ko an ne kache song itum se song nak Gamlong bon tame pini la bangso relipen Karbi Anglong arat khan kachuli gam tung gelalo ilitum ke constitution arlo ke dutang hormu mate how ilitum bharat ki chari hala bangso constitution kitok ahuti itum inglong aso tumhan ta isi towar tho pinang di pen article 244A nang kitok ido hala bangso diman ilitum chunche tik ilitum pirthe sining ruretik Karbi khai bir betik ilitum je song nang ji lagle de nang ji what happy pen ilitum pini immediate implementation of article 244A what happy pen ilitum ningjip itu pila bangso rililong ilitum hang tarampot lapen
Norhejong Karbi Anglong Autonomous Council election hood Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Kaningje Pondo Je Inglong aso kalide tum hantame longle pata pipo trading license pata pipo lasi koson si 62 district arlole alang inut a Chief Minister itum Inglong aso kalide tumhan longle pata ki PG trading license ki PG pukaningje haima Kasi ako lang dam tu pelutang te sik sidul hormu talitum hang kipajoy kali kata sik sidul talitum India Constitution arlosi itum han ikitok bitekan kasi sik sidul kopilo pelutang te anutin na chinilo Inglong aso tumhan ikirai kom isia jakong non kila bangso jakong itum han constitutional long nang tokpi ang pita laso jakong pan arkan plot si non itum han nang kiber jipan si por ilong lasi non ilitum pinipen Mati mo kiwang jilang ni pen isi yang tong cipak lang dundi pulutang te ilitum akimang mati ilitum akarbi akai asap so kasik sak tukok jitu teglong lasi ilitum movement mang ilitum kang tur mang kinang solo ningkan ko an pen ilitum 2013 Telangana pan hemprek kahang ahut halawang so movement ko ane kang tang pen non 2022 ilitum movement ilitum tegam nong etelo amasi central government la pen state government na mathalo karbiya rata tum kilak Mati karbiya rata tumke amit hang rights constitution long kido wek ara tabe tum kachi hang kang tum tilu pukamat hata dota thek bani lasi pini labangso areli ben lening ji kang tumke nitum karbi akai ingchuk lim hai kelakali nilitum mekejang got kalila nilituman constitution or law nakitok ang article 244A nitum chi hang wek ji lapen muarni si sai jog je central government non state government nang litum tabi nitum han pangno wek ji lapen non hejong Karbi Anglong Autonomous Council along labang so bang pukili kalong penangan Inglong so kalide tum chipati dundolo halabang so prang tame lapen labang so prang pen Karbi lo chole song petana ningkan tame Inglong so kalide tum han ke election pak tholong nang ne lapen longle patta trading license pinang ni pridum hang bom lo bon tame pining ako thegam tholong lo koson kopi pene central government state government tum interference dolilo Inglong aso kalide tuman tame ticket pilo non bisara lam chans non itum dak karjablun habat haroghat constituency pen ke Ajit Kumar De Bhansi ke pidam hamlo lake Indian kachari alu karkano lake Bharat Sarkar Assam Sarkar tum Indian kachari alu karkano kosono karkan patante Inglong aso kalide ticket ticket ako koson pene kopi pene haidam de dilo non ako chingwai sar nani arjudun long nilo laso Ajit Kumar De Bhan tame isi executive member PM PG phanta council so kama thado lasi mo kiwang jilang ni pinama pinadigma Karbi Anglong Autonomous Council ko manesia nang manpen hala bangso lapen Inglong so Ajit Kumar De la haroghat constituency ki thudun phan executive member pidam det matangte ilitum karbiya khaya phan ekelang rob lapen ilitum karbiya khai isi apisum do kokji putan itum kama thado asi alang phan tame MEC haidet po office tame alang phan jakong pite nangji direct ningji nangji ilitum thurlong le tumke Inglong so tumke takke aron abepu ilitum ningji det ma itum ningji je tame constitutional nong dokok tame bang thudun turuke tinon itum executive member chipide lipoma hala bangke penabdik mama Karbi Anglong Autonomous Council long chief executive member ki mana bang hala bang itum mathawek nangji kali pelotang te itum kasik sa duli puke mo ki bang sang ngonikan profit ki Ajit Kumar De keluk mania Chauhan Chaudhary Roy Das tameng thudun pu lasi non kiwang jilang ningkan pho pharma non pen ilitum karbiya ratum chirok dun tokte pelotang te lason thak si eklang bom la lasi nilitum areli keep irta peace and awareness itum ko an si ka chirok tokma itum ko an silang ka thanma la an si ituma khai ka buji phan bor iji lapen ni nili kali anutin karbi tame non chi realize bom lo je ituma khai ki sung lo kasi hala bangso ka chi realization hut kadok kavya song cultural organization pen chenglok literature organization pen chenglok social organization antame itum ipeng do bensi mo kiwang jilang ni karbiya khai phan isi kana hokta na hot munang klang botang te itum kadok kabisi asyang tong chipira perang jip sidak abang sorry li pen ni jing tu itum hala bang so reli hut nili tame manili poli Karbi lo chole song kaskom ASTC tu betame nitum isi memorandum ke pathik do athe Karbi Anglong arlosi inut India Prime Minister bang set protang te
itum hemprek kari asong tum an ke cilang pet pen itum memorandum pa jirunang basi lasut itum SDC ta phun pe ciki bom dam bom kaskom te dam cikira pet dam bom lo bon tame hadak koson kopi pene nili tumhan appointment mang long le lo pen memorandum ki pidunji abar sai me lo lasi ningduk meme ili tumhan lamthei siwet prime minister ang no kaningji tunji phasai tum aporang pipedel ningduk meme ning oi meme lasi non ki wang jilangan ni ili tum central government phantame state government hone itum ka compel ja kong dunang ji alang li tuman sai jok je karbi rat phanang pahang nang set an itum claim pulutante ili tum ing summary pensi kaita peace pensi kaita itum pu chonghong dun promise itum chuton promise itum article 248 kilong lok di itum makadaw kasi kadok labi tame ili tum chirap chitu pensi nangli nili nanggila so party nanggila so song bichi pu pensi itum iklai vet pensi constitution long kitu horbu itum implement sirak dangji lapen ajak ding kluben penang song to dimando separate electoral roll pu halabang so separate electoral kami prab jin pen karbing long termas council ka selam je pasi sisik kon pu sisik kon pe bulutang ti itum koson ti mokiwang jinang itum labang so karbing long termas council itum bithang karbing long ja kong silong la pen nilit todap hetaning je lo labang so already long itum 6 schedule separate electoral roll pu isia tipi ke en pon join ni komane tum thekse rese tum nilitum hanang kang ne guncoy nilitum hanang kipu guncoy tado nilitum hanang discouragement tado je nang tum karbiang lo karbilo chole song inglong potum ke EPCLC fansi kam ki claim pima 60 dollar lam ningjere to are EPCLC tum te tum ke 60 dollar lam kaningina puma tado kaviarat KSA punon KCS punon la mera mai punon karbiang long ko an ma cultural literature political organization do an ke 60 dollar nang kipiti kang aja kong ganang tum kado ko ningjere po KSA inglong po nani EPCLC BGP SDC punang cipudam dia pora non ke kimisi na pan mo ci song ra perang po lasi non apor hai ki sunggia tuar bang bompor itum discouragement bang pinang ne itum mane bidi sore mesela son do bidi sore pena pakeng nono kasi cijin so me pinida karbilo chale song nong pemang ku pemang pilapen karbiarat kaching hon yutum han di fu pena tum choche junje rally ke bang amhang airship exit non ta arwe ke jang itum pen harokhat constituency along labang so paning tik patyo kanang kopi posi ki binang ko ploteng te labang so harokhat constituency lo bang asotum a population chan piglo halabang so population chan piglong tame karbia khai masap so wet tame ipeng wet situ pulitung kacipak lang tung bang siping labang so patsu kanong tung bang so reli bi na so reli tum dipule bia chok ngale dok bukala bia chok ngale dena rong bia chok tum pia posi dak binang ko bang aso kan pachinina je itum akhai tame make prang lo kasi pilih nitum bang aso dominated area besin nitum reli ki bang with a slogan people tum bang nang ko ke pachininang bang so ta pachirok tolong bang sonta je mo ki bang dinang ni ki tum nani inglong su kali de tum ke karbino lo ke longlin nam dong le tu pachithana tum ta lasi pini la bang so reli ben tum tipu gang tung central government fund state government fund la karbino thomas council fund khai ki vir de je long ke lang tum bidi lang no kem ta bang ne constitution lo pima inglong su khon kera ki tikang hala so ting ka do wen nang ade himanto him ka tong thantang karbino me ta memorandum bidun article 244 e putak officially nitum phang record tini ninde alang tum memorandum kini pipene anta nitum kipidunong le det a memorandum ke non punon bentari tum office ong tibiko a memorandum tok edar edmat aruda arudong le pidunong le mat office ong tibiko bang karbelo termas council representative tum pen hala bang so hut memorandum pidune ba ekipacho baine ekipalune la bang ke nitum tibinde anta jongsi memorandum pidun det pen pelotante isi bake respon gunang di mapun ati 2013 hut ke tum karbiang long tum aratta telangana fan hemprek pidet pa joni ningi pung ninga siksak ningi jangji pen karbiang long masi tum mecho derlo hala bang so mecho derlong pen an kati song tangge klang pen itum direct central government itu han tok kono ki hang ke trapatai stock batai thom trapatai stock de alo itum hala bang so trapatai stock kitam la hala bang so isi platform dunang isi Joint Action Committee for Automatic to Jakasa Mahang Pathe. Jakasa Mahang take that pen batai ke thom central government chingwai lo ti bonus tame dakta jakong lang lu ta pen bidi lang no nang ke thak no tum doli lo tu thol ba to tok nang pa bedel lo anta ini tum munchi dam ini tum langdam pame mathadam pame plotang te 2013 14 hut hello karbiang long tum ekor kasi tok long nei polo hala bangso akasi song la ansia muluk
laan siang tang itu direct central government itu response hala bang so mede itu odun tu de kasi non ki bang dilang ni pen ke itu abeng chin tip siro mai claim kita ni kadu ka betami kasi sorsa siro bang ke dang di mani ki claim mesela pong te chitu dengan cirap dengan bidi sore piduna apa ni ke tu kali petang te itu talks kali itu kimbang kali aja tak kita bida Karbi Anglong Bolong Kamaji Pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live.